tunashukuru Mungu kwa hii mambo yote tunapitia Mungu. Uritu wa ndwari ya menengaitizi ya mwana wao na iria icungiriirie biru ya ciringi mirioni 5 thibitari-ini ya KU niguo utindikite familia Anes Njuguna kuuma itura ria Gatukuyu Gatundu ya rugongo kona-ini. Twathi thibitari twerirwo ni menengaitizi arwarite. Riu naikarite kuu ena mieri 3. Family no itigitwo itari na wiki tiga gutiganiria mifango ya mathiko ma mwana wao Anthony Njuguna uria wakuire agitangikirwo thibitari-ini iyo wiki 3 thiru. Ndina kieha ni tondu aria mbiru irorete ni nene muno tondu kuma kwa mieri 3 mithiru na riu bado ari okuo. Family no ikiuga kuona mbeca ici ni kiroto na ati mendetie mahiu na indo ingi makigeria gwetha mbeca cia kuriha biru ino undu uria matahotete gukinyaniria amu hamwe na uteithio wa arata mahotete kungania o 400 tu. Matongoretio ni ithe wa Njuguna maugite thibitari irabatara mirioni 5 niguo irekererie mwiri wa mwana wao na uria urari kiguni kinene amu niwe uraroretwo iguru ni family ino. Family ino ikoretwo igicakaya kuhinda ria ciumia 3 riu andu a itura na arata makioneka kunogio ni murigo wa macakaya. Muhunjia Joseph Kamau riu agitigwo akimahe mwihoko na kumomiriria ati mathina mao no marikinya muthia. Ni maremetwo totally kuremwo tondu nongerwa mucio ciringi ona mirioni 1 kuga ati ni weredo no wera. Imekuwa kubwa, imekuwa milioni 5. Sasa hata tunashindwa tufanye nini juu alipelekwa mochari na bado pesa inaongezeka huko. Tunaomba mwenye ako na good Samaritan aweze kutusaidia juu sisi tumefika mwisho. Ungida guteithiriria family ino kuma kigiriko-ini kiria kimakureire maitho tuma uteithio waku kuri paybill number 2477 na account wikire 24532 handu-ini ha Kameme TV de mucini wa Njuguna guku Gatukuyu nie njitagwo Mathew Ndungu.